Wekuseni weda ngiyayibona iyavuma mara imvula beyinile izolo ngomanye lapha e-hardware fike ngithenga ifomu ukuthi ngivale imbobo yabo. Mama ngifika la beka iwashing yami ngifaka amanzi ebhavini yabo le mpompi yasekhaya ngithi ayishawa ubuso ngithathe imbeshi ayibeka ngale sokhe impahla. Yayibona we-room lami man nama-instruction lapha yagazi, so decide ukuthi ayithi ngifunda ukuthi isipanisa kanjani lento phela kuyi-first time yabo. Hayi yini lapha shiny safety gadgets lami yabo mos awasha washing on a drug breakfast amanzi ngiyakutshela wena la chillax angiqeda yonke into ngiyabona wede yabheda jo ithi ngiyogeza yabo ngizoshaya ama-round fika lapha ngiyageza i-3 for today avele bekubanda nawe uyabona top tips ngivalela igate lasekhaya le-30k thenga iflavor ngishayela uCaprel around ngicollect umango nawe uyabo fresh kanjani awu Moscow bathenga ama-chips uMike ayestudio locked-in work studio session ayithi clips kasahamba jo ngapha sizamamela music ngibona lapha sekashaya ezinye uyangikhapha fika ngidla umengo vele kabhuti wami wakhe ufuna ukuthatha lo mkhulu akagogo ngitshele babi wakagogo ufike nginika umagogo nawe usawuphethu usabheka lapha yini